Ассаляму алейкум, меня зовут Назир, я инженер производственно-технического отдела в строительной компании. Я работаю с чертежами непосредственно с линией производства работ, а еще я руководитель детского фольклорного ансамбля «Хаял». Наша особенность в том, что мы работаем в отдаленных селах, там, где нет альтернативы подобных занятий. И как раз сейчас мы едем на одну из таких репетиций. Промышленное и гражданское строительство. Факультет архитектурно-строительный, промышленное и гражданское строительство, специализация. Ну, грубо говоря, инженерия, прораб, производитель работ, инженер производственно-технического отдела, а там уже вот все около этого. Да, я готовился к медуниверситету, поступил на личфак, но в последний момент подавался еще в НАПОКС, Национальную академию. Ну вот эта вот смена резкая, она буквально там за один день произошла, буквально, я не знаю, полгода до поступления. Я уже начал думать о том, что да, давайте, может быть, в строительство пойдем. У нас половина родни медики, половина музыканты. Занимался на ФАНО, вот она же когда училась, занимался до той степени, что мозоли на больших пальцах вылазили. И вот реально я потом еще там неделю отходил от этих занятий, просто уже не мог давить клавишу. А хореография еще в 4 годика вынырнула. Меня родители отдали к Мунира Габлаеву, это вот первый преподаватель мой. Сколько я, 2 года я проходил в ансамбль Тесели, да, тогда он назывался? Тесели. Вот. Тогда Мунир Ага сам преподавал. Это было очень интересно, на самом деле. Вот тот образ такого мужчины, аутентичного крымско-татарского, сценический образ. У нас поколение вот наших родителей, вот опыт, наверное, горький того, что музыканты в то время мало кому были интересны, культура, в принципе, не востребована была, потому что время такое было, там, переезды, все возвращались в Крым, и, ну, действительно, это национальный дух поддерживало, вот какие-то концерты, Эфсани ансамбль делал концерты на тот момент, да, Хайтарма была тогда уже или нет? Вот. Хайтарма была, но тем не менее это было вот так точечно, как глоток воздуха. Вот мы стройкой занимаемся, мы там свои права отстаиваем, и вот для поддержания, так сказать, тонуса. Это вообще очень интересная история. Началась она в 2016 году. Тогда Анашка с Маеханом Манафиевой, да, вы вот уже сколько тогда работали? Создали студию при ансамбле Крым. И
и уже работали. И тогда моя ханум сказала, вот есть такое предложение в Бешаранотар, Новожиловка, начать там заниматься, есть желающие дети, а вот преподавателя нет. Плюс это ездить нужно каждый раз в Симферополе, сложности были. Ну вот, я тогда уже работал в ансамбле Крым, как раз последний год моей работы, по-моему, был. Да. И начали заниматься. Первые 2 года, честно, вот мы первый концерт дали через 2 года после начала занятий. Я, откровенно говоря, мне не стыдно это говорить. Вот я узнавал тогда эту профессию, никакого опыта совершенно работы именно с детьми у меня не было преподавательского. И у меня до того доходило, что каждый урок у меня разминка друг от друга отличалась вот от предыдущего урока. То есть не было четкой методики, по которой я бы работал. Да, я понимал, что есть база, есть классика, нужно ей заниматься. Но вот такой последовательности в голове, структуры не было. И вот после первого концерта вот тогда пришло понимание, что нужно заниматься вот именно фольклором, потому что без вот этого знания фундаментального мы не сможем перейти к чему-то более, там, условно говоря, стилизованному, да? Методикой вот в разговоре с детьми, да, в построении общения, там, диалога с ребенком, учитывая там опыт, сколько, 8-летний, очень интересно находить подходы к детям. То есть 8 лет работая, через нас уже прошло определенное количество детей, да, немалое там. И каждый ребенок, он по-своему, личность, индивидуальность, да, к нему свой подход нужен. Кто-то капризный, кто-то молчаливый, кто-то стеснительный, вот, и так дальше, и тому подобное. Вот. Кто-то привязан очень сильно к родителям, и его нужно пробудить вот этот интерес. Сейчас ты уже точно понимаешь, вот ребенок пришел, к концу занятия ты понимаешь, что нужно сделать для того, чтобы в следующий раз его оставить, чтобы он не побежал сразу там через 15 минут к маме. Бешаранотар. Алтынчы мевамға аяқларını қапаттық. Şimdi yerini tapayım ve yerinden beraber başlayacağımız. 6, 7, açtık ikinci mevamға. 1, 2, 3, 4 ve 5, 6, 7, 8. Birinci mevam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha bir kere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devam. Ve 1, 2, 3, 4. 1, 2, пяточки на полу, София. 3, 4 ve Grand Pli. Достаточно копнуть семейные какие-то видеокассеты. Да, наверняка у многих со свадеб еще там 90-го года, 80-го года там есть записи, оцифровать кассеты и просто сидеть наблюдать. Вот искать именно там обязательно знать какую-то историю этого человека, биографию, да, чтобы понимать вот где его корни. И исходя из тех элементов, которые он делает, показывает, вот как-то реконструировать это. Вот в таком направлении нужно работать. Просто на самом деле нужно больше информации, насмотренность в конечном итоге и даст какой-то результат. Она уже не болит у тебя? По ночам не болит? Немножко болит? Давай сейчас не прыгай, хорошо? Endi birinchi mevamga açtık ayaklarını. Ve 1 ve 2. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. İlk sayı böyle gidiyor. İkinci noktada ve ilk sayı böyle gidiyor. Tavla vardım, tav kestim ay tavlı dedim bileğim. Tavla vardım, tav kestim ay tavlı dedim bileğim. Oynamasam bunu kestim ay katar dedim yüreğim. 4 филиала. Буюконлар, Бешаранута, Зуя, Крозень. Около 200 человек разного возраста. Это не считая там старших групп женщин. Алейкум селям. Toplanamız ayaklarını 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наше видение отличается тем, что мы даже элементарно что-то стилизованное, чтобы сделать качественно, нам нужно все же вот исследовать вот тот простор колоритного, да, нашего Крыма. Диалекты у нас отличаются. Соответственно, и культура, и быт также он отличается и имеет место быть. Где-то в степи танцевали там более приземленно или наоборот, да, в припрыжку, в горах приземленно. Руки разные, положение рук разное. Это все по районам разделялось. И не поняв, не исследовав, не реконструировав, не прочувствовав на себе вот всю вот эту историю, мы можем сделать что-то качественно новое, но при этом будет присутствовать влияние других культур. Бöreği uç, böreği uç, böreği uç, böreği... Beraber. Голову. Oldu. Hana daha bir kere. Рифат Бей, он увидел, он в какое-то должное внимание этому уделил. Потом в процессе работы с детьми в Буюконлар мы вот, показали это движение. Я уже как хореограф, да, составил из этого комбинацию. Движение выглядит таким образом. Мы на счет раз, два, три руку поднимаем, пальцы заворачиваем, прокручиваем. Здесь же, открывая руку, плавно опускаем и, отпуская одну руку, следующая начинает движение вверх. Раз, два, три. Бареки, уч, бареки, уч. Движение взято с кинохроники «Долина роз» 1937 года. Девочки из Мутлаха парно танцевали вот это движение. Uzatamiz ve sağ қолмен başlamamız. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Да. Başından, bundan başlayalım. И у детей всегда отдача разная бывает. И у нас, у преподавателей тоже отдача разная бывает. Сегодня ощущение наполненности.
Вот. Когда у нас занятия проходят продуктивно, когда мы что-то, какую-то связку там сделали на один период музыкальный, или танец выучили, или новое движение выучили, да, классно. Или просто настроение хорошее. Ну, условно, творческий процесс, он все равно какие-то требует внешние факторы тоже благоприятствующие, чтобы все гармонично складывалось. О, merhabanız. Buyurun. Kırın. Тек шашмаңыз, мұзды мұнда құрылыш. Татарларының адеті. Тоқтамадан құрмақ. Қайда барайық? Қанда барайық ма? Теплицаға. Яқшы керек. Налоговая көрсе. Беген емес. Мұзды. Мынамда аят olacak. Bu zamanda merdiven ikinci katta kısmet olsa bunu tura bekleyin. Haydi yaxşı yorun. Biz zaldamız. Mınamda zal olacak. Bağladım bir zal. Mınamda bir zamanda televizor. Peyda olur, umut etем, akşam yeter. Mına onun yanında aşkhane. Mına. Ocak indi tura, endi yerinde. Mınamda duvar olmayacak. Şunun için o kadar tok beton. Tavan düşüneyim, şeyde kaldırırım. Bilmeyeyim tek degenim. Bir zamandan ballarım 90. Mına bu tarafta bu çette onların odası olur. Mında biz bir dolap koyarmız, umut eteyim. Soneler, bu turnik, men kemerden de asılıp oturam. Daneler, ortasında vannakhane ve da iki dane oda yuklamak için. Men endi mında yaşaymayım. Bu pislikке bakmadan yaşaymız. Men kemerde iki doğmuş kardeşim keli, mına misafirlikке. Öğreşti. Mında ise tılsım doğa. Mında men blogumda yaza berem kemerde yuklayım. Çalışam. Bütün kompüter işleri her şey mında. Kireceksiniz mi? Buyurun. Benim balalıktan aklımda var ki bala bahçesi bir bilmeyeyim. En küçükler değil de endi 4 yaşındaydım mı benim defterçigim var idi. Men o defter içinde işte bir şeyler resim yapaydım. Buna hala bugün aklımda var ki men bir kızçıkını resim yapam da ama o ne içindir gerçek soyuna oşamay. Buna ne için öyle? Bu fikir daima hala da aklımda turur. Balalıktan başlap men resim yapaydım, beginiydim ve Osman resim yapa, yaxşı bir resimlerini yapa degen şey daima herkesin buna tillerde destan oldu desem olur. 10 yıl devamında men buna zanaatta tayin olmak, özünü göstermek, ustalığımını bilmeyeyim böyle işletip çıkarmak vazifem var edi. 10 yıl devamında şimdi endi hiç kimsege men resim yapmak bilem, bana bakın deneyim. Kolay oturam işte endi herkes bile şunu. Galiba isbat ettim kabiliyetimini öyle. Bana degen ediler. Babam kemerde birkaç yıl evvel böyle aytaydı ama bilmeyeyim Kırım Tatar arasında o kadar ahaylar ressamlar, büyük bir ressamlar nasıl oldu da o akay için layık olmagan bir zanaat yok men şunu ne razı olam, hatta inanmayım şöyle sözlerge yok. 8. sınıfta biz şark edebiyatını keçken edik. Amar Khayyam, Alisher Navoiy, buna oxşaganlar. Ve men o zaman aslında şark şöhretinden tanış olganda bizimkisine de baktım. Yani bizde kim yapaydı böyle bir şiir yazgan edi ve Aşık Umer'den tanış oldum. Onun
китап жиынтығынан, ширлер жиынтығынан. Шу китапны Зарима Трасинова япқан еді. Мұна керчек қырым татарчылық дейміз. Мұна оғанда сақлыдыр. Мені толысынан желпейті. Мен әлі бүгін шу китапны янды тұтам. Мұна бір ерде рафларды тұра. О қадар дүрберки, о қадар мерақлы ки инжи япылған. Бұл керчектен мұна шашыттырajak, ilhamlandıracak bir şeydir. Ve sonki yılları Ramazan Hüseyinov galiba. Onun hujur resimlerinde onlar da beni şaşırttıralar. Yaş, mına bu koşu en dülbir suyu. Odamdan en dülbir yeri. Mına men çıkaram işte anda telefonu koyup, mına bu dülberden dülber күзгүні алып, емжемнің бақшышы іштейм. Мұны мен башылайым шуны япмақ. Арифлер әлі ерінде іштейм. Мұны ойлайым, артық қысқа болса да, әчіміқті болса да, мен дегенем бағышламыз. Данелер. Яны долап. Бақшыш етілген китаплар, легенды, анекдоты крымских татар. Бұл балалықтан қалған Самуил Маршак, сон менің китапларым, реклама алын, палы дегіл. Данелер, мұнда. Мұны Арманчықның ижады китабым іште. Бірінші ярамазлар шыққан еді бір заманда. Қысқа инжичек бар китапчық. Ондан соң мұны екінші сойыны шығарған едім. Мен біріншісіні тақдим еткен едім китап фесте. Мен басылап еткен оның арқында. Мұны соң рухландым. Қабілетіме ишандым. Бір талай шей уйдырып, мұны кенеде япқан едім шуны. Айны формат, айны дизайн. Бұл кенеде 5 яшлы мен бүйіген бір балалар үшін япылған. Боялама қысымлары бар. Яғни оны бояламақ мүмкін. Мұна бұл шейлеріні не үшін пейді болды? Тұшындым ки, балалар анау бірінші китапнен не япанша қылар екен? Олар оқымақ білмейлер. Ресімлеріні бір дақы ішінде бақып шықарылар. Напайым да оларының диққатын насыл тұтайым іште, анладым ки, олар бояламақ пек беген елер. Шын үшін бояламақ қысымларыны япқан едім. Бірінші сойы о ev içinde tehlikesizlik hakkında еді. Şimdi ise Azbar'da бар olған tehlike. İleride de nasıl diyeyim, ormanda nasıl өзін tutmak gerek, nasıl tehlikeler var, şunun hakkında yazacağım. Yazdım енді. Енді мұны ақша топланса çıkararmız, basarmız. Yani ben maqsadım бар, ана тілінде laf etmek. Bu, білесіз mi, 14. seneden başlap yüz berді. Бірісі башына қалпақ таққанда, екіншісі тамғаны машына жамына көрсеткенде, бірісі байрақ асқан еді. Бірінші анам, о ана тілінде лaf ете башладым. Сол рухиятшылар деген еділер бөлелікнен бұзымкілер өзіні қорчаладылар, рухи тарафтан қорчаладылар. Стресстен бір парча тедавиледілер, бөле етіп, тамғанен, қалпақнен. Амма мен түшінем ки, қалпақлар ипраналар, байрақлар ертылалар, тілесе әбедейін қала. Ве мен оны бақып, оны бір парча қол тұтып, өзімде жемат өгіне шыққанда, мұна блог жолықнен оғырашы башлағанда, яда бірде-бір тедбір олса, оны алып бармақ керек едім. Бөледі шей бар еді, 14-ші сенеде бабамның юбилейі олды. О 50 яшына толдырған еді, ве мана дей, сен шуны алып баражан. Мұна біз микрофон кетірежеміз, колонкалар қояжақмыз, бір талай адамыны чағырajақмыз, сен бұны ана тілінде алып баражан. Бұндан башлап мен енді сөйлеріма, komşuma birkaç toy alıp bardım. Ve cemaat ögünde çıkkanda ne üçündür başka bir tilde laf etmek sanki dersin ayıp.
Eshitili mi? Merhaba iyilerim. Merhaba iyilerim. Merhaba iyilerim. Bu Kennedy benim. Eshitili mi? Ras. Kennedy benim. Umid etim chiqishim tez kechir. Hem qisqa olacak. Chunki bu endi birinchi dubl değil. Bu endi 10-chi dubl. Yaxshi, mesele değil. Bu bizim sırlı tilimiz, bu bizim şimdiki zamanda silamızdır. Ve böyle daha tafsilatlıca, daha doğrusu siyasi silamız. Yani men o siyasi taraflarını göstermek için ana tilini kullanamam. Men ise niçin başladım? Bana o zamanda var olan icat yetmedi. Men o zamanda sadece mecmuada çalıştım. Anda var olan mevzular, anda var olan vazifeler men için tar edilir. Bana daha bir şeyler gerek edi. Kayda barayım, ne yapayım? Kitap çıkarayım ama malumat yok. Kitap çıkarmak için. Metin yok. Para yok. Bağışlan, bu da sebeptir. YouTube aklıma geldi çünkü anda o kadar kolay icat etmek mümkün iken. Buna şu sebepten galiba belki de konuşmak için. Çünkü 20. sene bu Covid devri. Herkes evde oturaydı, herkes evinde saklanaydı. Şunun için belki de konuşma yetmedi. Men böyle etip adamların fikirdeşlerini kıdıraydım. Belki de stresini bir parça tedavilemek. Çünkü 20. senede men evlenecek oldum, olmadı. Toyumuz bozuldu. Men pek de kasvet etmedim galiba. Ama hep o da benim terapiya deyip sayılırdır. Bu blogculuk. Böylelikle men buyurdum. Şimdi ise bu zanaаттır. Men de blogcu dayın herkes tanıyor. Bana şunu aytmak gerek. Başta Yusuf Bolatımızga aytın şunu. Resimci sözü yok eken. Çünkü onun Alim romanında 4 kere resimci sözü rast geliyor. Nasıl etip biz şimdi vay böyle söz yok diyeceğimiz yok, var bu söz. Hatta olmasa da men onu nasıl diyeyim, lagap olarak kullanım. Yani lagap, bu zanaat değil, bu unvan değil, bu lagap işte. Böyle oldu. Resimci, bilmem, kahveci var mı? Var. Tükenci var mı? Var mı? Resimci niçin olmasın? Ve ressam men için o kadar büyük bir sözdür. Zarema Trasinova gerçekten de ressamdır. Men ise o kadar küçük şeylerle uğraşam. Hiç de özümü ressam dayım duymayım. Ve ressamlar onlar sadece resim yaparlar. Men ise kitaplarla uğraşam. Men kitaplarını uyduram. Yani men illüstrator. Buna çetelden kelgen sözünü illüstrator degen sözünü kullanmak istemeyim. Onun yerine bizimki bir sözünü kıdıraydım. Kuruculukla uğraşkan edim birkaç yıl devamında. Bostancılıkla, kuruculukla bütün karıştıraydım. Цехте, boyalama цехте çalışkan edim, boyacı edim. Ama Kennedy baş yazısıdır. Hediye Hanım benim hakkımda hatırladı. Böyle bir bala var olganını hatırladı ve teklif etti. Böylelikle men nasıl diyeyim, bunu çaresizlikten başta aydı yaxşı geliniz bakayık ne olur, gelişir mi kabiliyetim. Ama ondan sonra bitti beğendim, sevinip kaldım. Böyle gerçekten de acayip bir teşkilattır, yerdir. Yani unikal bir leyhanen işbirlikte olmak bu büyük bir şereftir. Men stories çıkarganda daima birisi yaza usat inen.
башта böyle сакынып мен бул ишинен уğraştım. Ama bugün endi sadece resim derslerini vermeyeyim da til derslerini vereyim. Da terbiye eteyim kimerde. Yavaş olun. Ришат, кель. Ришат, кель. Амалия, кель. Асие, кель. Ришат, Kapını. Тоқтаңыз. Тұсынылытыр. Гитарачы. Бар, екі, үч. Öyle. Konuş Kenci.